Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki ruthanju rwa gucenjia tabia na rurenda gukinyira antu bara muno batumagira biore bya public ntikwenda kwaria wewe mwitonga wina 1 bedroom wina bed sita wina 2 bedroom ka 3 bedroom wonti okwaria nontu wina kiro yaku nyomba ndiaria muntu bwa kala plotini bena butuma kiro kimwe antu bainge kana gukara mashinani wina kiro kya tumu wona wata kiro kya tumu kya murinya ira itafurashawa kwena tabia cia muntu ndio kamba ambini baba kala plotini kya flash otiena roye plotini wira kwenda kuthina kurekeri into byako ukiorona gutiona kumaruka yani you are very comfortable urekere agu utito raroje na gwana roe na ukano roe kombe tukena miagu itiake kwena magu itia bitia nyagara ugatigira ongia ukenda muntu hano aturia roje uri expect muntu ya kayo gore agatumira kioro kwe kariata na goro akioro ya tumu na mashinani kya murinya ukaya kwegwa ugitethia kioroni utigwe ndeno tumu ikiki wethwani kutobiko biko bia atigere guru bia wae guru dimithia murinya bwana tia kwenda gutigira antu kacia ngamwita ata tia gutigira antu mathina go mutigire kioro na muntu ya atumira wagwa bono komenya broti agu tina roje uraroje uture kioroni tia gutigira antu into bia kiguru wagwa mashina na go komenya ukubite kuthondeka iguru roma kimuti rokano romero ukunde roje ronge uthambi chencha tabia tia gutigira antu thina cia gutunungagiria nontu inge nontu we munene chencha tabia na bounibu na kamutigo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki